За манайхан бүгдээ сайн байцгаана уу? Spider-Man-ийнхаа дараагийн ангид орцгоё. За 43% тавьж байгаа юм байна. 43% тавьж байгаа 21 левелтэй. Гэхдээ нэг левел нэг ямар учиртай юм болов? Тэ. Ер нь айгу чанга байгаад байгаа. За. Skill point байна уу? Бүр 4 skill point. Би ч бүр хур баян юм шүү. Энэ яа дээ? Энэ хэрэгтэй. Маш хэрэгтэй. Илүү холоос очиж яана гэсэн үг. On contact гэж шүү. Яг нүдэхгүйгээр яг очиод яхад нь хүрхт нь яавал X-ээр бол илүү хүчтэй өсрөх юм байна. 2 удаа ингэж байгаа. Generate more focus. Энэ стогоо юм шүү дээ. Энийг авна. Air trick. За. Чөтө дөрвөлжингэл харуул иргэдэг болж байгаа юм биш. Энэс гоё л. За яг энийг одоо болио. Хэдүүлээ яа. Жохо нөө комбатант хэрэгтэй юмнууд аавь те. Timing window за энэ ер нь хэрэгтэй байгаа. Slows time за. Угаасаа хөрөхгүй мэн хоёроор авдаг. Минийх ганцхан нэгээр авах боломжтой юм хэрэгтэй байгаа. Stealth takedown, web throw knocks. Энэ хэрэгтэй. За. Mission. За side mission-ыг. Side mission чи яалаа. Side mission гэж юм байсан баг та. Би ч одоо main mission-ыг л хийдэг шүү дээ. За Андрюгийн өмсгөлийг болно гэдэг лээ. Энэ өмсгөл гараад ирсэн юм. Хөлдөж болохгүй бах та. Бүх муурыг нөгөө нэг Black Cat-ийн юмнуудыг цуглуулах юм бол аавна гинэ. Энэ юу юм? Бүх backpack-а цуглуулвал аавна гинэ. Яадаг гинэ. Fear itself. Massive damage. Хэрэгтэй юм шүү. Negative shock вэ. За тэр юу н авах хэрэгтэй юм байна. Би юу н яа гэж бодоод байгаа. Дараагийн анги дээр ч юм уу. Тэ. Аль нь илүү юу вэ? Илүү хүчтэй гэх юм уу? Тэрийг их судалж хагаад. Тэгээд хүчтэйг нь авахын тулд одоо фармлна гэсэн үг. Юунуудаа хийгээд тийм фармлах бодолтой байгаа. За энийг авчи. Classic. Suit power нь юу гэнэ? Web Blossom. За бүгдийг л унгадаг юм шиг. Хэрэгтэй хөө. За энэ suit mod гэж байгаад байгаа юм да. Би тэгтээ мэдэхгүй л байгаа юм да. Reduces melee damage гинэ. Armor юм байна. Gadget attack generate more focus. Хэрэгтэй юм байна. XP from defeating enemies. Perfect touch temporarily increases damage. Wow. Энэ амар хэрэгтэй юм шиг. Авчмаар мөнгө хүрч байгаа юм байна. Increase the rate focus generates. Rate. Энэ хэрэгтэй юм шиг. Gadget attack. Gadget attack-ийн зүгээр тоон л их байвал хэрэгтэй болохоос биш нэ их бас тэ. Юуны хэрэг байгаа юу? Long range scanner. Энэ дээр нэг гэдэг байна шүү дээ.
За. Ийм л ах шүү дээ. Өдрөгч сайжруулт юм уу? Ядаргаа. Вау. Ямар гоё юм бэ? За энийг авна. За энэ хоёрыг авах юм байна да. Ер нь энэ хоёр ч гэлтгүй бүгдийг л авах бишээ. Бүгдийг авсан юмудаа сайжруулах хэрэгтэй юм байна л да. Максимум шот нэмэгддэм биш үү? Окей. За, ажилдаа оръё. I got an interesting tip today. Remember that barbaric beast named the Rhino? Apparently last night he almost escaped from his cell in the raft. How, you ask? Well, no one there seems to know, but they assure me he's been relocated to a more secure cell. Now, I'm no expert on Supermax prisons, but isn't the whole point of them that there isn't anything else more secure? I mean, he's a 700-pound maniac with an indestructible horn. If there's a more secure cell, why wasn't he in it? За, үнэн юм ярьж энэ да. J. Jonah Jameson ярьж байгаа гэсэн шиг. Яагаад анхнаасаа тий анхныхаа хамгийн тэр юу газар байгаа юм бэ? Хамгийн секур газар нь хариаг юм бэ? Вау, нэг сурчлаа шүү. Би яг өмнө уншаагүй. За. Иш орох гэдэг байна. Octavius Industries. Hey, sorry I'm late. Hi, you. Morning, Parker. Or is it evening? That doesn't matter. Check the neurosensors, would you? We need a faster response time. On it. Try to get it under 3 milliseconds. 3 миллисекунд. Ана отогийн хийдэг юм зүгээр л юм холбоол ингээл яддаг те. Ямар ч ихтэй. За энэ нас арай өөр юм шиг байна шүү. Okay, looks like I could optimize this power relay. Оо, нөгөөдөгчл. За, энэ бол ойлгомжтой. Энэ ойлгомжтой. Энэ биш. Энэ ингэж ирүүлдэг. Тэш орох гэдэг байна те. Энийг авч болохгүй. Remove болж байна. Энэгээр орж ирэх гээд байгаа юм. Окей. Өнөө. За. Энэ чигээр явах хэрэгтэй. За яагаад байгаа юм болохгүй. За. Nice. Okay, what next? 4.9 миллисекунд байгаа юм байна. Looks like some impedance in this neurosensor circuit. Тэгэл нэг юм л юм. Яа. Ойлгож болдог юмнуудын бүгдийг ярьлах хэрэгтэй шүү. Шулах юм шиг байна. Юуг гарах хэрэгтэй юм заавал? Гарахгүй ч болно өстэй. Ата энэ хоёр байгаа юм байна. Ос энэ хоёр л хэрэглэх юм шүү дээ. Ингээд. За ямар нэгэн шийт хийгээд.
дутаад байгаа юм уу те? Actual voltage нь 3. Аяг сольжлохгүй байна. Тэр хоёрын тоо болох юм байна. За. Finished. 3.6. За дахиад одоо нэг 2 таск хийж болчих юм байна да. Signal to noise is out of whack. A new signal processor should reduce lag. За бүх эргүүлж болохгүй байна. Окей. Ишээ явж харах нь байна. Тэгэхээр энд ямар нэгэн шийд хийх нь байна. Энд ямар нэгэн шийд хийх нь байна. Тэрүүгээр явах албатай юу? Тэрүүгээр явах албатай юм байна. Actual voltage нь 5. Энэ хоёр юу ямар учиртай юм бол? 4 4 8 10 ингээд 7 болчиход байгаа юм байна. Хитэрчээд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ 4 биш. 4-ийн оронд 2 байвал яах юм? Absolute cinema. За ийз. 2.3 миллисекунд. Тэр нь яг одоо хэр хурдан гэсэн үг юм бол. I got it, Doc. Тэгвэл 2.8 milliseconds. Good work, Peter. За док өөрөө тэгээ сайхан. Өөрийгөө сайхан. Наймалж болгочих байл юу? Этер. Вау. Үнэхээр ийм технологи байдаг бол гоёх те. Оо за. Oh my god. Ooh. Мрэмэр юм бэ. I'd call that a mouse success. I call that unbelievable. Do you need some help? Yes. Яа там бэ? Doctor, what's going on? It's become that obvious. My doctors call it a degenerative neurological disorder. Probably caused by overexposure to toxic chemicals in my reckless youth. Sorry, is there anything I can do? You already are. The worst part is, it only affects the muscles. The mind continues to work, but it can no longer do. You're the only one who knows, Peter. I'd like to keep it that way. Of course. If you'd like to seek a position with more of a future. I came here to work for you because of what you've got up here. And that's not going anywhere. So neither am I.
За манай Oh, Peter. доктор before I чинь forget, юу юм биш. I read the most fascinating article. Outlines possible next steps for the neural interface. I'll take a look. Thanks, Doc. Манай Док Хок чинь юу юм биш үү? Өвчтэй юм биш үү? Юу нь одоо яхаа What is байлна this, гэж Doc? байна. Never seen this type of material. Would you believe it's for welding? Provides remarkable magnetic insulation and limits cross-contamination between the neural interface and arms. За манай доктор Октавис чи юу юм байна? Өвчтэй юм байна. Энэ юу гинэ? Булчин хөдөлгөөнгөө болно гинэ. Тиймэрхүү утгатай. I remember the first day I interviewed here. Showed up with stains on my shirt, 10 minutes late from stopping a mugging. Still can't believe Doc hired me. Hope he doesn't regret it now. Direct interface with the basal ganglia. Exciting, but risky. I don't know, Doc. You'll need a gallium silk array to make it work. Even then, odds of injury are pretty high. Gallium! Genius! Never mind the risks. We'll work them out in time. Doc's really sick. At this rate, he'll lose control of his motor functions within a year. And if we're not careful, an intracranial implant could make things even worse. Even alter his personality. We need to proceed carefully. Болдгийн болтгороо болох гал ах шүү да. Ер нь л бүх зохиол дээр бүх Spider-Man-ийн зохиол дээр л яадаг шүү дээ. Док Хок чинь персоналитийн өөрчлөлтөд. Peter is starting to suspect. He hides it, but I can tell. He's seen my twitch, noticed the decay of my fine motor control. Well, I'm the one who wanted a genius for an assistant. Of course he knows. I just need more time. My work can improve millions of lives. Save millions of lives. It can also save my own. I just need more time. Окей. Сая амьдралыг аварна. А гэхдээ Doc, I'm sorry. My aunt just texted. гол нь бас No worries. өөрийнхөө юу явах I гэдэг was шүү дээ. thinking of taking a break myself. As soon as I check our telemetry data. Thanks. I'll be back in a few hours. Энэ Peter Parker чинь юу байгаа тах. Тэ. Ингээд жоохон царай муутай юу? Энэ өмсгөл нь жоохон царай муутай юу? Өөрөг нь өмсгөлний юу юм бэ шүү дээ, тэ? Ингийн хөлбөр нь ийм байх хэрэгтэй юм байна шүү дээ, тэ? За энэ бол үнэхээр царай муутай юм байна. Энэ гэхдээ юу нэг гоё юм байна. Хүч нь гоё юм байна. Энийг ашиглахгүй guys. За Avengers-ийн өмсгөл. Hi, May. Let me guess, running late? Nope, I'm actually on my way now. Have you heard from Miles? No, but his mother said he was coming, so... Good. I'll be there soon. Bye. This is Control. Where are we with Union Square? Demons are firing on TCP Bravo. Need backup. Ийм юм зүгээр л өдрийн цагаар ингээ явж идэг болж дээ. This is Stable Control. What's the situation in Koreatown? Control, TCP Bravo engaging demons. What are you doing here? Ой, манай Miles яаж ийна? Oh, we got a fighter. Нью-Йорк чинь газар юм уу? Ингээл таагууд байж идэг те. Хүн амтан задаал дээр өндөө л үждэг аа. You just made your last mistake, punk. What the? Does it seriously take this many guys to rob a teenager?
Йоо. Ямар гой зөгч байна. Манай найз 50 байлгараа. Ой. You hurt? You're Spider-Man. You're the amazing Spider-Man. You're the spectacular Spider-Man. And a few other choice adjectives Jameson uses. Look, that was really brave. But next time, leave the fighting to the pros. Okay? Okay, but what if there aren't any around? Well, you can't just go swinging at someone twice your size. I mean, don't get me wrong. I fight guys stronger than me all the time, but when I do it, I have... Oh, like that time you fought Rhino on the Brooklyn Bridge? So Perfect example. If the other guy's bigger, you gotta be quicker. Okay? Okay, but that's easy for you to say. Sorry, I just can't do what you do. Not yet. All right, put him up. Not yet. Seriously? Yeah, come on. First thing, don't let the adrenaline get to you. Breathe slow, breathe deep, relax. Hip square to your opponent. Let them make the first move. Now use your feet. When they go off balance, look for an opening. Boom. Like that? Yeah, that's it. Okay. Only this time, just let me have it. Right on the jaw. Okay? I can take it. Oh, sorry. No. It's all good. You keep that up and you'll be fine. All right. Lesson's over. Gotta go. Hey, thanks. You know. Anytime. Just punch Spider-Man. Spider-Man зөгчлөө шүү. Майсаар тоглох юм байна. Гоёо. Shelter should be just ahead. Годомжаар зүгээр юм сейвлийн гараад нь явж байгаа шүү дээ. Bro, you're not gonna believe this. I just met Spider-Man. What? That's crazy. Hey, did you show him our hacking app? Oh, man. I totally forgot. Oh, you suck. He totally would have bought it off you, and then we'd be like famous. Yeah, I'll show him next time. I gotta go. I promised my mom I wouldn't be late. Cool. Later. Юу болтон бэ? Ямар гоё юм бэ? Hacking app unlocked. Яа. Ийм хэмтэх юм бах та. $3 аа. Загас авч идэл та. Нэг хэлсэн юм болов? Ширхэх гэх юм болов? Fuck. Kidding me? It's gonna take forever. The drone wasn't watching. I could jump the fence. Ингээ хаагдах юм уу? Easy. That was too easy. I can't believe Sable systems are unsecured. Maybe I'll send an anonymous tip. Think I'll stay clear of those guys. Гэгийн цагаан өдрөд нуугдах юм. Where are we going? Okay, hacking app. Don't fail me now. Okay, time to move. Явъя guys. Эй. Батргаар. Юу хараад та? Өөр юу байгаа? Нэг л авирдаг байрын юм харагдаад байна да. Биш авирах юм болов? Okay, let's see. I can go under the gate on the left or over the scaffolding to the right. Жам бахтай хашаад авч явдаг гэж лээ. Цэцэрлэгийн хашаад авч орвол. More drones? Тоглож байгаа. Oh no! Оо. Энд дрон байсан юм уу? За юу сүртэй юм бэ? Сүртэй юм бол. Continuing sector sweep.
things have mounted guns? Can't let them spot me. Оо явъя. Явъя Miles. Miles. Хай. За харах хэрэгтэй байна та. Харахгүй л байл л. Nighty night. Oh, this will be so cool. Come on. Ignore me. I'm invisible. What? Okay. Гэртээ Room ярих гэж. clear. Гэртээ ярих гэж ийм юм болж That байгаа. was tense. Oh, hey, Mom. Hi, honey. Did you make it to the feast shelter okay? Yeah, almost there. Miles, you don't have to work at that shelter, you know. You said I did. No, I gave you a choice. Yeah, and I chose this over more therapy. I mean, it was helpful. The guy said everyone grieves in their own way. This is mine. Okay. Sorry. Mom, Yeah? just because I don't want to talk about it doesn't mean I don't love you. Oh, honey. I love you so much. We'll get through this. Okay? I gotta go. I'll call you on my way home. Зөв шүү те. Юу бишгээд Hey, Miles. Pete. ярихгүй ч гэсэн sorry, I'm late. хайртай гэдэг юм. Oh, no, I'm just glad you're here. Битэмтар Alright, ч so, юм уу. Тэрхүү юм ярьлаас. What can I do to help? Ер нь гэхдээ хайртай хүндээ хайртай гэдгийг Getting хэлж comfortable явах with this хэрэгтэй. place. Meet a few people. You know what? Everybody loves coffee. Coffee? All right. And I'll be back in a little while to check on you. Is that cool? Yeah. Oh, don't worry about Mr. Hodges. He doesn't bite. Much. You sure? Хазч гал энэ. Coffee? Thanks. Need help? Not unless you know what the hell a quark is. It's a subatomic particle. You know, the Quark. building block of protons, neutrons, hadrons. Subatomic. Fits. Atomic. Good one, kid. Hell. Damn hunk of junk. You mind if I take a look? Huh? Oh, we have a couple of CRTs at school. I know how to fix these when CR, they're... what? No, you just gotta smack it a couple times. Get it going. Or, could be a loose coax cable. All right. Be my guest, huh, Mr. Smarty Pants? Hey, please, go ahead. Tributes continue to pour in for Officer Jefferson Davis, the hero killed in the City Hall bombing, as reports emerge that he used his own body to shield others in his last moments of life. Тийш Hey, те. kid, Survived by I'm his empty wife here. Rio and son Miles, as well as brother Aaron. In addition to the Hero. condolences, Man didn't do nothing heroic except get himself blown up. his fellow officers. Hey, Ernie. I see you've met Miles. He's gonna be helping out around here. You may have heard of his father, Jefferson Davis. Pretty great that even though he's got a lot of stuff going on right now, he decided to come and volunteer. Don't you think? Yeah. Thanks. Listen, kid, I'm sorry about your dad. Come on, Miles. Let's see if Aunt May needs a hand in the kitchen. Hey, May. I gotta take off, but, brought some help for Хамаагүй you. те. Хамаагүй ярьж бас болохгүй Miles, шүү. nice to see you. Grab an Мэдхгүй юм apron, хамаагүй ярьж. wash your hands, and I'll show you around. Тэ. Hey, Peter. Thanks for that back there. Of course. Almost noon. Sable should be moving Dr. Michaels. Better get to the Bowery and locate him. I
I'm afraid our computers are a bit outdated. Oh, that's cool. Манай майс чи компьютер гаяагаад байгаа хэрэг те. Сайжруулалт өгч болно шүү гэдэг. Hey, Yuri. I'm heading to the Bowery to make sure Michaels gets to his new safe house. You know, safely. I wouldn't do that. Silver Sable made it clear you are not welcome. Yeah, well, what's she gonna do? Shoot me? За, юу болох гэдэг вэ? We're ready for you, Dr. Michaels. Is that the Devil's Breath? It's called GR-27, not... Just be careful. In the wrong hands, this could... Don't worry, we're the best in the world. Best in the world. I feel better already. Code 381. Package is on the move. Манай Mr. Negative гараал ирэндээ. This way, Dr. Michaels. Brainwash индээ тэгээд. Brainwash үлээ mind control үлээ. Аль нь вэ? Mind control шүү. Йоо, ямар амар биш юм бэ? Нөгөө Tombstone-оос авсан маш юм биш те. Ингээд болоо. There's nothing you can do. Манай Kingpin-ий cheap copy knock off гарч ирэл. Shockwave дэвсэлт хийгээл. Оо, ингээд авчих юм байна шүү дээ. Ийм easy. Dr. Michaels ямар ч хэрэггүй шүү дээ жамд. Мартин Ли чи юу гарч. Welcome aboard, Doctor. Гой машин мөрөгцсөн яваад байна үү? Хараас гой машин байна. Get off me. We got this. Yeah, sure you do. Юу чадахгүй байж тээ нэг хотлоо гараад байдаг тээ. Нэг тийм гараад байна. Yeah. Yuri, I'm in pursuit of Martin Lee. I think he's got Dr. Michaels and the Devil's Breath. Copy that. 4 units coming your way. He took Michaels alive, so that's good. Probably so we can force them to make more Devil's Breath. I have to stop that truck. Tank, whatever. Йоо, ямар ойрхоноос юм бэ? This is Sable International. We have authorization for deadly force. There will be no further warning. Чи яах гэдэг юм бэ? Oh, there's a biological weapon in there. All units, open fire. Whoa, why is everyone shooting rockets all of a sudden? Spider-Man, get clear. You are interfering in this operation. Sorry, You are I'm not interfering. Operation Missiles in Manhattan. Interfering with the operation. Need to clear the guys in the trucks before I go after Lee. Whoa. Target lost. Reacquire. He is coming. He is coming, and he will destroy all sinners. Тийм батлаа юм яриад зогсож байгаа хүмүүс байдаг гэдэг. Кино. Lee, hand it over.
giving you a new perspective. What the hell? I must be honest. I was hoping to bring you here. My abilities lend me a certain persuasiveness. I've been watching you. I was waiting for you at City Hall. You never came. Where were you? Is this real or in my mind? It was a shame so many had to die with no heroes to save them. That officer saved your life, didn't he? He was here because of you. Oh no, надаас усан. And Norman wanted to use him. A futile gesture, in the end. And where was Norman during all this? Slinking away like a rat. He knew what was going to happen, and he fled. Norman is a hidden cancer on this city. He must be excised with no trace of his corruption to return. Norman hides behind his mask of lies. I will break it apart and drag him into the light. Put on the mask. Become one of us. Thanks, but no thanks! One way or the other, you will join me. Uh-oh. All the souls you've lost, the innocent victims you couldn't save. Martin, their blood is on your hands! You can stop Osborn. You have so much strength. I can give you will. Their bodies filled the gutters, and you did nothing. I can't sense everyone! What's one life? A simple trade. One life for a city of souls. You defend Osborn while he sits in his ivory tower? This isn't real. Show me your true strength. Oh. 잠깐 자틀 쳤어 뭐. Kneel before me. I will pull your mask off and expose you. The shadows are sworn to me, and I will give them strength. What? I have to destroy the mask! I won't abandon you in the darkness, Martin! You can't! You can come back to the light! No! 예. чадсангүй шүү дээ. Суг. Мартин суг. Ай. Мартин суу хаана вэ? Заавал тийм катсинтэй байтал. You okay? Did they take it? Yes. How worried should I be? Very. Wary. You're a popular guy. Ah, safety гаргав. Internet. Where's the serum? I'm gone. Tediscoia.
so-called superhero. Superhero. Save people, but you just make it worse. This is your fault. My fault? He was under your protection. You really need two of those? Stop! We need to brief Mr. Osborn now. I'll go with her. Thank you. I'll remember this. Бро, яагаад энэ рандом гарц задлаад байгаа юм бэ? Катсин дээр задлах болж хэл тавьдулээ. Тэгвэл рандом Russian гарц задлаад. Яа. Yuri, tell me you've got a lead on Martin Lee's location. We have footage from a guy at a coffee shop. Looks like he hopped into a black sedan after the crash. Black sedan, great. Let me finish. We have a partial plate. And one of my patrol guys just found a matching plate. Black sedan in a parking lot near Canal and Hudson. You're a good cop, Yuri. I'm on my way. За. Spider-Man. Hello? Is this working? Dr. Michaels? How are you calling? Borrowed one of Sable's radios. Listen, transit hubs are the most likely release points for Devil's Breath. Airports, bus terminals, train stations. It'll spread like wildfire from there. Why the hell is Oscorp developing a bioweapon in the city? Shouldn't this be in an Arctic bunker? Devil's Breath is personal for Norman. It's been his obsession for decades. The project breaks every state and federal regulation on the books, but he doesn't care. If the city finds out, he can kiss re-election goodbye. Never mind re-election. He'd be tried in The Hague for war crimes. Why are you telling me all this? Aren't you just as culpable as Norman? Yes. Completely. But Lee's actions have been a wake-up call. We've ignored the project's risk for too long. I trust you, Spider-Man. You're the only one trying to do the right thing. Please, protect the city from our mistakes. За. Ихэд л одоо юу болох гэдэг нь ойлгомжтой боллоо шүү дээ. Манай Norman Osborn хотын дарга маань одоо bioweapon хийгээд ч байх те эн чинь бас амар имчилгээний зорилттой юм гэсэн шүү дээ. Тэгээ энэ ийм юмд донтчод байгаа юм байна. За тэгээд энийг нь одоо ямар нэгэн тийм одоо амар эрсдлэм хийгээд байгаа болохоор нь Martin Lee дургуцаад тэгээд Martin Lee-гийн юунууд нь ингээ wake up call болсон гинэ. За одоо тэгээд Martin Lee энэгээр нь гол нь юу ийх үү те тэр нь л сонирн байна. Тэгэлээ дараагийн анги дээр хөтөлөө өөрчлөлтөнд тоглоцгоё. За баяртай.